yettodima yettudemo no omo yettire nande konngudi ceerno meɗen radiyallahu taala anhu ko haqqillaji meɗen mbaawi heftude heen en jettirimo ɗum en ndewni ɗum e ɗemngal ceerno meɗen radiyallahu taala anhu ko haqqillaji meɗen mbaawa heftude e ɗum ɓerɗe meɗen mbarkinorima nande ɗum e rewude jettugol meɗen ngol e jettugol makko radiyallahu taala anhu eɗen ñaagi Allah subhanahu wa taala e moƴƴere mum e ɓural mum e jurum ndeeru muɗum yo Allah rokku en waawde rewde e pele maɓɓe e ñemtinde ɓe ko suuɗi e ko feeñi eɗen ñaagi yo Allah waɗa en noon e moƴƴere muɗum e ɓural muɗum Allah e moƴƴere mum e ɓural mum o soddi en o addi en kadi e daatahe faajitaade moƴƴere heɓotode hende oɗon sahaa hitaande ɓellude nde wonɓe gonduna ɗen ɗo Allah nawatiiɓe tumen Allah ene heddi en ɗo eɗen hande eɗen ñaagi Allah subhanahu wa taala kamɓe ɓe tawaaka ɓe kala moƴƴere heɓotode ɗo e oɗo daaka yo Allah feccuɓe hen ko haandini ɓe enen kadi ɓe Allah tawni ɓe kala ko dewɗen hen Allah yo Allah jaɓan en kala ko duwiɗen hen yo Allah jaɓan en yo Allah rokku en wattude ni duuɓi keewi taw eɗen gondi e ceerno meɗen radiyallahu taala eɗen ñaagi Allah subhanahu wa taala e moƴƴere mum e ɓural mum e jurum ndeeru mum yo Allah heddu en e oɗo aajo yo Allah rokku en hewde e ɗeɗe ceerno meɗen e ñemtinde ko suuɗi e ko feewi bijaahi rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam barke cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu e barkeji seeɗe meɗen allahumma salli ala sayyidina Muhammad